Ove se 4 dame ne prestaju smijati. Pitate se zašto? Upravo je osmijeh ono što su donedavno cijeli život skrivale i zbog čega su se sramile. Njihova katastrofalna dentalna slika sada je stvar prošlosti. Pa ja sam danas ushićena. Ushićena sam zbog toga što sam željela vidjeti šta se sa našim pacijenticama događa nakon godinu dana, nakon što smo od devastiranih, psihofizički devastiranih ljudi napravili nove osobe. Moram priznati da smo stvarno svi u šoku kada su sve 4 ušle na smjene. Cijela ordinacija je orila od smijeha doslovno. Naime, Ida, Ljubica, Ankica i Slavica 4 su sretnice koji su među tisućama prijavljenih u humanitarnom dentalnom makeoveru centra Štimac dobile priliku ponovno se smijati. Željeli smo pomoći ljudima koji su doista deprimirani, kojima je život bio težak, koji su i naravno dentalna slika im je bila jako loša, nisu se mogli hraniti, govoriti, komunicirati. Sada su to potpuno nove osobe koje kroz život kroče s osmijehom. Pa je, svi su se oduševili, kao nisu mogli se nadati da sam to ja. Od kad imam nove zube, haha. Doma se jesam smijala kad nisam imala toliko za sakrivati, ali vani je bilo konstantno. Sakrivanje rukom. Sam proces je trajao biti 3 mjeseca, točno 3 mjeseca i potpuno bezbolno, bez igde ikakvog bola. Čak sam znala i zadremat na stolici. Ankica se borila s teškom bolešću koštane srži, zbog koje je primila transplantaciju krvotvornih matičnih stanica. Preduvjet su bili zdravi zubi. Stanje je stabilno, bolest u remisiji, dokle kako ne znam, ali ja se nadam da će to dugo trajati, ali baš sad kad sam bila na zadnjoj kontroli, nalazi su odlični. Kako bi njihova dentalna slika bila takva, poduzeti su brojni zahvati. Radili smo sve grane stomatologije, od velikih implantoloških zahvata, od kirurgije, cistektomija, vađenja zuba, spašavanja zubi, što je jako bitno, krunica, mostova, ljuskica. Radilo se o zubima koji su na neki način potpuno bili uništeni. Što nebrigom, što zbog straha, nisu posjećivali stomatologa, jednostavno kroz život ih je situacija dovela u takvu poziciju gdje smo morali zapravo krenuti i osmišljavati njihov osmijeh od nule. Savjet iz prve ruke čini se zlata je vrijedan. Svim ljudima preporučam barem jednom godišnje da odu kod svog zubara na pregled zuba, na jedno snimanje, na čišćenje kamenca, jer sve se da spasiti kao i bolesti, sve kad je u početku. Kad se to razori, onda je teško.